kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, ngagmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay nawaw, inayadam mat ati mangisara iti ridaw, Peter. Amumat nga dapay lang nakaturog. San ko na barikot day tami? Ay nawaw, Makapabwisit iti ti kastoy abiyag mo. anya launay ti pagpupungtutam aya, Peter. Umanaw ka man iti sangwanak ta masurunak iti panagrupo bam. No agsasao ka, kasla sa anak nga asawa. Anya kami ti pagpupungtutam aya. Damag ka matadamag. Apay, adda ka diti may tulong mo ah. Isungarod nga agdamdamag da tao. Di ta ka man lang. Ay nawaw, sa dino nga yan ti papanam. Adto yung tigat-gatang Mari Ami. Agyaman naklaunay Mari Jonah. Ay, pakilistampay man laang. Bayadak to, inton itid ni Manang Lili titangdan ko naglaba. Awan ti parikot no may papan iti day tabanag, Mare. Di ba ni tagod piyer ka mat. Ayun gayam, limabas nila kay mo dito'y tersenak inay. Kaslad dati kaapan ha. Ay, jak man ammo, Mari. Jak ammo no niya ti pagpupungtutan na. Amangan no adda tinangag na adina na gustuhan, Mare. Anya ko mangay, Mare. Saan ko matapagsasawan nila kay ko? No kasta nga agawid ije balay anabartag. Agtaltal na akmat. Anya nga tati makagapaw, Mare. Day tati santay nga ammo, Mare. Di namat nga ron ibaga no apay. Si kamot gayam, pare Peter. Ay, dituyak pa man nga gistambay pare nandeng. Tadda ka di parikot, pare. Marurodak nga rod pare. Itian niya aga po. Diyak man na mo pare. Basta maasarak. Ay, nawaw. Naibus samot nga minan ti kwartam, pare. Ha? Awan samot tin ti kwartam, kunag. Day tapay ti may sa pare. Kasano kumasaan maibus ti sweldaw. Kat uray saan mo akaklos. No nagpalibre day ti arak. Kat mangtad kamat, pare. No kayat mo akit makitrabaho ka manin kada kami. Tapno adda manin ti kwartam. Saan pa'y pare? Apay ngay, pare. Awan timod kong agtrabaho pare. Anya? Anya nga rodan ti planaw, Peter. Ah, diyak pa nga rod mo na. Tulungam kit din ni bakit mau. Numasadot ka nga trabaho. Si kakuman ti mga wir iti anak yaw. Tapno makainan na, wan numaaramid mat ni bakit mau, dagiti trabaho na. Nalaka nga rod ang mabambanog na. Nagadulakit di ti mapanpanunot kahit. Ti pa nagkunam kaday kat saan ang mabambanag ni bakit mau. Imayak dito tapno agrelax na lang. Saan atap no sermonan tak? Ay nawaw, adda ka dito'y nga agre-relax. Ngam ni bakit mau, mabambanag, ije balayaw. Di yo lang idiretso. Di yo kayat nga agistambaya dito yun. Sana kasta ti kayat ko asawa na nakaw. Gusto na. Di kaya agpalawagan. Tadadla pumudot ti ulok. Naibos siguro manan ti kwartam. Iso anapudot ti ulaw. Aggagat ka ngamin, tapno adda kwartam. Agpasentro ka ita, saan ka di, Mari Jonah? Wan mare, mapanak ag-purchase iti lako. Mabalin ka di ti agpawit, Mare. Ay wana mare, anyat ipawit mo. Ipawit ko kumatoy basit anatang anapit ko, Mare. Pakidagas tulatan ka ni manang ko. Awan ti parikot mare,
Di bali ta usarin mi tilugan mi. Ay, manungay ti plete ti pawit ko, mare. Uray saanan, mare. Isupay mo't apag krudom, mare. Saanan, mare. Idulin mo kit di, ta isupay nga igatang mo iti masapsapol yung. Ay na, agyaman naklaunay, mare Jonah. Ayun gayam, saan samot nga agaw-awid nila kay mo di tabalayaw, mare? Agaawid lang no kay kayat na, mare. Saan kami mo't unayan nga agsarsarita? Takanayon mo't at napudot ti ulo na, mare. Ayan tay badok ang nalabaga. Kitaam iti kabinet mo, lakay. Agsalud-sudak ka day, nung nakita ijay, Ay nawaw, di ka agungat, Pasino ti saan lang makaungat ng kastalaan? Kanayon langan ang napudot ti ulom. Apay aya. Erwar mo kid din ti t-shirt ko, taad dati napatig apapa na. Mabit laeng. Di mo ka di makita abisi ak. Kumkumpurminto ngamin pangip ipanam. Ti ko namkit di mo amo ti mangsapol. Numaminsan, di mon pa kibibiyangan lagi ti kaus ko Makapasurong ti kasta. Kasano asaan ko apakibiyangan kat ultimo mureng mo sa dutampay nga ilaba. Sa ita, napudot man ng ti ulom kanyak. Jakmat ammo no anya ti makagapo. Umayak man, ami anak kaw. Agtugaw kayo pay nanang. Agyaman na kanak kaw. Kumusta kayaw? Kumusta ti apo kaw? Nasayaat kami mat nanang. Nakaturog pay ti apo ko yo. Ni Peter ngay. Jak amo no sa di naman ang tinagturungan na nanang. Sana kung anagsaludsod, tanapudot akanayon ti ulo na no adda dito'y balay. Ay, oray idin apan ijay balay. Oray mayat ti panakisaritam kenkwana. Maday ti sungbat na. Ay, day tangarod kat nanang. Naibos siguro manen ti kwarta na. Iso anapudot manen ti ulo na. Kasano, kat uray di na am mo kat iliblibre na kano kuna ni pari nanding. Uray idi saan pa'y anang asawa. Kasta ti aramid na anak ko. Naparamag no adda kwarta na. Ngem no maibaw say na. Kalaban na mo ti kabalay na. Ay nawaw, anya tar aramidom dito'y balay, nanang. Kas makita mo, tinulungak ni bakit mo. Agawid ka, nanang, adaak mo ten. Kita ama, ang mga nupagpupudutam tumanan ni bakit mo. Apay, anya man ang timpulong dito nga ami kada kayo. Awan, timpulong na. Ahaw! Jakpat siya na sana nagpulong kada kayo. Amok ti ugali na dito nga ami. Ay, apay ngamin ay anapudot ti ulong. No kwarta ti makagapo. Agtrabaho ka nga main. Saan aday taag sadot-sadot ka? Into nawan kwarta, kalaban mo agraman ka balay mo. Kwarta mo, sasaon yun ita. Saan ka di akasta ka, iday? Napudot ti ulom no kasta a zero balance ka? Tangiwat yung kadinanang. Nakababain ka lagi ti karuba. Ang mga nupanunuton ta nga awanan ti kwarta. Ay, oray ata pud numag. Anya ko matipagbainam. Apay ngay, di kay mo tun mangidasar iti kanag. Anya kalakit di matan lakay. Si kamatan ati manggao iti kanam. Na, kastakan ita. Saan na kon nga idasaran iti kanag? Kas na ko nakitayan. Anong samti aggao ta na banugak. Adamat tan naluto. Aggao ka laeng. Ay na, talaga pumudot ti ulog mo kastoy lang. No awang kwartam, agsapol ka iti pagtrabahwam. San aday ta iraman mo amin a tao iti aglawlaw mo? Nita, sumungbat pa lang nga Pudno ka day? Awanan ti inig ganam a kwarta iso an napudot man ang ti ulom? Saan man akong pumit idamdamagan bakit? Ay awan no kasta ka? Ang mga numalipatak nga asawa ka. Dagga po kasamat ti ayan da Peter na nahikang. Wan, napan ko laeng sinarungkaran ti manugang ken apo kaw. Kumusta matan ni Peter nana? Adda ka di pa iji balay da? Napudot nga rod ti ulo na itay simang pa.
Naibos nga minin ti sweldo na nana. Sadot ana paramag. No dati kwarta na, ilibre na uray di na amaw. Ngam no awan ti kwarta na, ay apaw, napudo ti ulo na. Kastamat lang tinaibagakkan kwa na idi may dito'y balay nana. Narikat nga agpaisaw, timawa na ni ti kwarta nana. Di na ammo ti agtipid, kat sadot mo't nga raw nga agtrabaho. Idi na minsan, at datin libre na iti arak kan merinda. Uray di na mo't amamaw nana. Jak mo't tinilapdan ta mga no at dati may bagana. Kayat na ti agpasikat, ngam nay, isumot laang ti kakaasay kan agparikaot, itatapulos nga awanan ti kwartana. Mairaman pa yun ti kabalay na. Bayada kung ti utang ko, Mari Jonah. Nasayaat mo at tanalagip mo timay, Mari Ami. Itotal mon, Mari. Tanas kan nga agawid akmat la adagos. Tawan kadwa ti anak ko ijabalay. Awan mat nga rod nila kay ko. Humay ko lang bayadan ti utang ko. Kan alaag ti impaw it ni manang ko abayad tinateng ko, Mari. Ayun, Mari. At dati 5,000 nga impaw it na. Isupay ang may gatang iti masapsapol mi, Mari. Ayun, Mari. No kayat mo, mabalin mo't nga i-display ti dadumaan nateng mo dito iteresena. Sige, inton sumarunong agapit akmanan, Mare. Ala, mabait lang nga rod, Mari. Ta itotal ko no mano ti utang mo. Awan ka di ti papanam italakay. Mas makita mo, saan ka nagpulis. No, kailangan kumakan ka. Sikapay lang ti makamo iti anak ta. Adalabi it papanak. Ay nawaw, sa dino ti papanam. Iti ayan damari saling. Anya taramidom itayan damari saling. Mapan ko lang bayadan ti utang ko lakay. Nagawa ma, di kag pakarabi, tadamot tilakad ko inton madamdama. Aging ka di ita. Napudot ti ulom lakay. Saludsudom lang amin. Ura madlaw, saludsudom latta. Usaram mo man ta common sense mo. Kumusta ni pari Peter, Mari Amay? Ay kat ada ijabalay pare. Anyamat nga iti pakakumikuman na. Ay kat day tala agung unget ang awan ti makagapu pare. Aging ka kadita kat napudot ti ulo na, Mari. Ay wan, nalabas ti ugali day dya tao pare. Husto tinakuna ni nanang. No kastang awan kwarta na, kalaban na ti kabalay na. Agraman daddo matao iti aglawlaw na. Ay, sabali talaga na awan ti kwarta na may gaman na. Ay naku namon pare. Ngam no adamat kwarta na, apo, libre dito libre ijay. Uray saan na nga amaw, ilibre na latta, Mari. Naimbag ko nam ano nagagat nga agtrabaho, ngam saan mat. Inayabak idi na minsan, ano kayat na kat makitrabaho kada kami. Ngam awan ka no timod na agtrabaho. Wen tasadot kat nga rod pare. Ay, jak amo no anyamat ti adda iti kapanunutan ti asawa. Mangrugi tayo iti construction inton umay Alunes, pare Peter. No kayat mo Ay nawaw, narigat ay itang trabaho Amin na trabaho kat narigat, pare. Awan tinala ka. Ay, makitan to pare. Umay kakit de, pare. Tapno adda di kadwami. Nadahak itimot ng trabaho, umayak. Ngam no awanak, kaya tasaw na ita, awan timod ko ng trabaho pare. Saan anasaya at nga agsadot-sadot ka, pare? Sapay na pudot ti ulom no kasta nga awan ti kwartam. Saan mayot pare? Si kajay klase ti tao akagura na amin ti tattaw iti aglawlaw na no kasta nga awan ti kwartana. Uwanan pare. Friendly advice laang, pare Peter. Agbaliw ka. Sakbay pa'y ang mauman ni bakit mau. Awan na, no kasta. Sadot ka lang arod, na parang magkapay. No awan mo ti kwartam, kalaban mo ti kabalay mo. Naimbag abigat mo. Ame, bakit?
Ay, nawaw. Itaman pa'y asan napudot ti ulo na. Good morning, kunak. Di mo ka din nangag, bakit? Ay, ikwa, naimbag abigat mo mahit lakay. Masapak arong marita. Sa dino ti papanam lakay. At ti trabaho mita, bakit? Sikapay lang ti makaam mo dito balay, O sige, agan-anad ka lakay. Dakon, pare nandeng. Agrobot tayo ka din. Nasapa ka launay man, pare Peter. Wala ta. Bilin mo may masapa kami nga umay, pare. Gimagat ka. Wan pare, ta narigat tag salot sa daw. Narigat nga di kwarta. Kasta pare. Agagit tayaw. Tanarigat nga agpaiso ti agsapol iti kwarta. Kang runaan iti amin, no adda ti kwarta, san akum komporme ti pangigas-gastosan pare. O sa rin kit di ti pagsayaatan ti pamilya. Agyaman na kadagiti pamagbagam kanyak, pare. Awan day jay pare. No sana gapuking ka. Amangan no aging gaita ka. Sa anak pa'y anak Amiris. Kumusta matan nila kay mo, Mari Ame? Saan mat una yan napudot ti ulo na, mare? Ay kat nasaya at amare. Nangag ko abinagbagaan ni Manong Nanding idi nagsabat da dito'y Teresena. Aya? Wen mare, bareng makaamiris matan Amangan no agbain kan kumpare na ananding mare. Isumat lagayam anasapa arimor idi agsapa, tadda ka no trabaho na. Nakangeg matgayam ka ni pare nanding. Wen mare, nila ang gayam kumpare na ananding tidenggen na. Bareng aggagat matan amare. Tapno saan na ka napagbalinan akalaban no kastang awan kwartana. Tangdang ko, ame, bakit? Ay nawaw, nasapa ka mat Peter lakay. Sakto lang, bakit? Kalaat matagim magat ti asawak Bakit? Husto ni pare nandeng. Naskan nga aggagat tayo. Tapno saan nga agbalin a parikot ti kwarta. No kasta ka na yun, sa anak ton nga agparikot lakay. Manipod ita, aggagat akon. No dati swildok, iyawat ko king kadagos. Narigat ti maawanan ni ti kwarta, bakit? Parikot mo amin a parikot dito'y lubong. Manipod ita, urnungam ti tangdan mo lakay. Saan aga putad da kwartam kat kumpormi matan ti pangigas-gastusam. Kan agagat ka. No addamang pordiya kan ka, mapan ka adagos. Kasta taramidok, bakit? Pasensya ka na, napudot ti ulok iti kalabas, bakit? Tinapatag, nakaamiris kan lakay. Sanak mat siguro na pagbalinan akalaban no kasta nga awan kwartam lakay. Talaga saanan, bakit? Gaputa aggagat akon. Tapno saan tayo ang maawanan iti kwarta? Ay, nawaw! No awan ti kwartam, agsapul ka iti panggadam. Gagat ti kasapulan, tapno ti biag ket agprogreso. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.